MLA ga UDP na Mausan Ram, uba Olan Singh Sun, menta ka khandai tarik ujamang arja arpaulai, ula kentat baki MLA kila pet na kaseng kumbalami kubor hamsaya. Ula ong ba umdani ga jingtip ya kabakum kani ga kubor, namar babaro ki MLA ga UDP kila ya teli. Ngasih semua itu karena it's only a murmur, gosip tu in reality lagi sih. Lada kadon ngatrai nganam tip ngadi utrai ngamdon ji tip datang. Ngam jo semua mano pan keren mano pan pun yang aram don bakali hero. Sio semua bakali bai ngau. Ngamdon ji tip mano nganti itu kayak ta. Sio kadon ya keren baru pismam dong. Don ya keren mano rekan ya kan. Nganti nai yo kubur. Itu dia yo kubur siang. Gimana itu? Pisim bagay tangga politikar stan ni ba kiwai ki kuat ban penbej namar badon election asoyo. Tip galak banlong tengah tang kata ngatrai kam simladi fi gawipon menongna ban gawipon mansiat ga soyong. Nak battle for ballot soyong ngatrai lan dai uta. Hagiwai ki sim ta ngam sim ka dita. Ba pengimdan tu utaro.